Ni kigomano gwikinyitwo ni Arimu anene makiria ma ngiri ikumi mena mwihoko wa kuona kanya ga kwariria ciige maundu matiganite ma githomo hamwe na kwitura ciige mathina mao kuri komiconi iria mandikite wira TSC. Ona kuri uguo Arimu maugite maratanya komiconi ya TSC ni gukorwo imaririe nginyagia riu ona gutuika kigomano giki no kirathii nambere nginyagia muthia wa kiumia. Maratanya komiconi ino ni kumahe mwerekera wa githomo wa mwaka turorete wa 2020. Kidogo tumeachwa na mshangao kwa sababu TSC ndio mzazi wetu. Ni mwajiri, ni mama na baba. Kutokuja ni kama jambo ambalo umetupa huzuni, na ndani ya mioyo yetu kuna dukuduku fulani. Mwajiri atachukua hatua gani? Arutani makoretwo na mateta iguru ria guthamio mathukuru magatarwo thukuru cikuraihu na micii yao. Mubango uria utanyitwo guthi na mbere mweri-ini wa Januari. Maundu mangi mari arutani marenda makinyire TSC ni iguru ria marihi ma njoherera, ukinyaniria wa mubango mweru wa githomo na kugacirithio gwa kuria marutagira wira. Tunatarajia kuwa kuimarishwa katika hii rambuka ya CBC ambayo imekuwa mfumo wa elimu ambayo ni mpya. Nataka kujua ni kweli ama ni ufumi ya kwamba wengi wetu tutakuwa transferred to other maybe sub counties. Kiwa na baba na mama wana jambo, badala ya kuwaeleza watu watoroke kwa nyumba, si unajua sasa utabaki na huzuni watakaporudi ndani, kitendo gani kitatendeka? Kigomano giki kia Arimu anene a thukuru cia muthingi koretwo gigitabanio o mwaka. Ngiribotera Inooro TV, Jitao Kate Muthoni.